ki khan na chu nei tawi he chi ki khan na ti pa hi e hon awen tu ji het o ngai ni he chi ki khan na he chi ki khan thing shel na pa ku na he hon gali zo thi di wei hin free movement ki ti ho ai ha le Manipur government tun do ke na Manipur government no ya cabinet minister heading ai ha le Manipur legislative assembly tu khom ding he cho hi e hon ilung thim wa gelwa me leite to ki cham na ding me leite to hin khom na ding gelwa le gu chata be chu ku ham a thief verily is he who enjoy the benefit given to him by the society but does not discharge his duty to eat in gu chati ta ki chu society mi pi akuna chanbu len ta changa ahi wa nga ato ading tong lo ho chu gu chati ta he tin hi lim ju tang ki pan hitin thu chi ni se ni a good traveler does not know where he is going but a perfect traveler know where he come from tin hi total separation kiti ko kite separate administration munadinga lampi hoi pen lemen cha pa pe na hi cookie history channel kuna hetsa cookie history channel la lunglut na nani ya le subscribe like le comment bolding sumilhin masa ni to ni ha pa mu so pathin thang wa man lang cha la hi chi cookie history channel anu we ho yu si da chung wa ka ki pa na kan phu min hi chang le ni la video in sim do na pe na hi thil dang ai po separate administration iti movement in nei chung chang wa hin mi pi te lung ling law na ai ha le kinat na thilo thulam leng tam piam ji a hin hoi chu chu ta ya hoi chu chu hem ham ti ho hi chang le im hu hi ta bang dham ti pa ho hi no bo tam ho am na loading chang le epgr in chi demand hin nei I hi ham ti pa ho hi I he do wa an a tha bya na sa tai la ki thi na ding wa hi e chi video hi kan sim hin e ngai da lai wa ma jong le khe thi mo hi tin e chi te man da kan sim na ji ho hi ha ne khang san na tang kan sim ji ai pu e hi wa ngin izat le nam de angai chat ji pha le hin hi ta bang video ho hi kan sim ji he e chi ku ki te dinga separate administration ki ti hi angai cha til hi ji a hin India Pakistan Burma ki te ho independent British e ko na ni mu ma sang wa hin 1946 kum hen Cookie National Assembly kiti chi ni put do win chang British ten hin da la wa hin Indian Prime Minister Masapen u Pandit Jawaharlal Nehru ko mayang chun Cookie state ding chung chang a hin memorandum Cookie National Assembly mena chun ine pi win hi Cookie National Assembly 1946 ani put do chu tu hin a ki pu do kum hi kum som segila ko zen ling tan hi chi political platform kan aku na thu gi sei mai ma hi Indian government in jang na asa pun yong e holding in jang apan am thi pun ti ya chun ilung na kim lo ji win zat dang te nam dang te hon state nei thala da ba ku na ai nu pau bang chun e hon jang 1988 kumin pu ne alun kip dian hin pu dem khu se gang te hin pu pa kang ho ki ma hin amo le akilai khom pi ho win Cookie National Fund and put do win nature chu e hon am men mong cha in Indian government ko ba Cookie te street thum na chu inei win he chi PNF mina street di thu mo yang hi ku kum nei tha chun kum som thum la sig hing ki ta nei chu ba na yang ei mi te Manipur la cheng ho Manipur naga ten e sang te sing chief minister hi sungin e chi Manipur government na kunin hi ho cha mo na ding izat bam ka bol e chungwa ngal tu lin hin bol win e chi 93 apa na hin kum som thum awal ki ta ni chu ba na hi chi naga gal ji a hong ping do chung nei tam pi yang om ki nen
he cho chu ti anu le UPF a ki kai home win 2008 kumachun suspension of operation to Indian government to inilut tawin he chi tu kum hi August halahin som sigil hin na higit ngai bai tu ba na mai thi tian gamu di cha ja hin Chief Minister N Biren Singh lung thim thu ta mang chan mai thi tian hin til da in chung wa gal hin bol ta win hin ji chu kum ni hong wa ki ta ni hen la tu ni khwa hin ha sat gan thi za ram khat hin to win ngor me na ku nin jong ilep na political dialogue he chi suspension of operation extension jong phal sin hin bol win a hin la he chi committee chen hin bol u tul han chun mai thi chen gal tu lin hin bol win tu ni khun atu min ki khan na chu nei ta we he chi ki khan na ti pa hi e hon awen tu ji het o ngai ni he chi ki khan na he chi ki khan thing shel na pa ku na he hon gali zo thi di we hin free movement ki thi ho ai ha le Manipur government tum do ke na Manipur government no ya cabinet minister heading ai ha le Manipur legislative assembly tu home ding he cho hi e hon ilung thim wai gelwa me le te to ki cham na ding me le te to hin khom na ding gelwa le he chi ipui pa te hon an tu mu thing nui lam kai ma son an tu mu he che tu ma chu wai hom na ki ti hi do thi lo hil ding hi uni ni khun nam pi lun lai uni lun ti gen to la pu thong khulun u le khulun to la thing nui tampi lam kai tampi anamulim so he tunin i ho khang hi mu hal nang le tu din min han ing na lai han nang le tu hi zat le na ma ding an na to phat mong mong hi tu phat klem chang hi tu ki cha deng on pui ki cha ko yang ngai pui ai hang san ta a ta yen ju na to ding ni pi te he ta bang atuma ki wai hom na a lun na thei ding wa he i til do ding i ki thu khom diu nai to diu chai ta e hi wa ngin lam kai ma so tha jong ki pa pun tin tu ni khun i society win ngai chat atuma ti wai hom na ti pa hi e ho na hi na ding bom yin i to sat ru pu win u ki em le hon dan lu le hin bol wa yong le he cho su tup thei cho u ki thing nui mi ho ma hi in la he chu i bol thei po win Manipula me hui ke government tha be hong ki tin do de ni ki thu hong po po wa le hin e ho lang hin ipm khat e bol lang te ji win im le yi wa won central lang apa na thu su la su ho hong ji ting le Manipur hi angai nge ya ki pu sa kin ding angai nge ya ten sa kin ding e ho separate administration thu chu lu hi la 6 schedule MDC election hoi pilhem lawa me hu government hung tung do kin ding HR chu cabinet ham khat em le to lom ho development neu po wa ba nei chai hung khap kin du pa hi central government na tup jing chu hi e chi e hon me hi te to separation hi na pa ki e chi society avela ikan home thiu ela ku na hi ko ki thing ni ho ata a CSO ho le em le ho hi he ta bang thila bol na lo ding wa hi ha gi a gi wa ha we na yen wa ha ba na ba tu ngai jin a hin la ko ki thing ni ho lam kai na a CSO ho le em le ho hong thu ji ting le mi pi
lim dei lu lam ta in thil hong jin hi tu le tua social media ki ha si pen hi hi lehin hai bi hum kyong ding chik schedule hum ki piding u popular government hum ki tung do ma se pen ding he ta chi mu me de hi su me na hong ding yin tu ging jing ke yin he chi a sim do yu si am yu si no ma se yi pon tu ni khon pu ni alun hin pu thong lun hin pu let khulun hin lam kai chi ma son tu bin mun wa lung tu no hi muhan lang le ko ki thing noi mi ho hin ko ki am le ho hin mi chung wa ki pa na dam ki pa he ho na gelo hitin amo to ban tong i hi wa le ho jong amo lung gel ideology chu phati ai chi pi nga yin hi tu nin olte athin le khabu Bhagavad Gita ti khat fancy do no man he chi English a le do wa chu gu cha ki ti gu cha ta be chu ku yam he cho chu hi chi hi ti na khat he pen ta lang no man he a thief verily is he who enjoy the benefit given to him by the society but does not discharge his duty to it in him gu cha di ta ti chu society mi pi a ko na ten bu len ta changa a hi wa nga ato ading tong lo ho chu gu cha di ta het tin hi gu cha ta be het tin hi tu ni khwa izat le nam ni te howin a thane ne yu siu ko ki te lam ka hi ji wa e ho chunga bu la a hin a hi wa nga e hon izat le nam ni I gam su I gamu ven na dinga ti chi thane na pa I hin za da ji wa e ma in su e ma to ki sam kai ho lit na ding la lal na ding ho zo in than ji tiong le e dia lo du chu e khet kiu du chu all the bible jing in kita bang ho chu ni gu cha di ta chu ni gu cha ta ho chu he tiu chu e cho la chu I zau yu ni tu ni khwa hin e yong khang san du poi ro le no hon jang ko ki thing ni mi hon jang tu ta si na ding an Indian government to ki ho na ding a he na ham san lal na du yang thil tam pm ji hin la sa pe tu chi ma na si ai le chu Awareness is not the absence of feel but rather it is the judgment that something else is more important than feel in here eho ki sat sanga tu pi zo il khat hom ting le e chi tu e ma di cha ti ya na chu ki le la ki bol ji e chi tu sei ne ni khwa hi eho nam pia de nga mo pu na hing set mi pin pi wa le e hon jo I za le nam e mai han san he ale e pi bam khat hung the hi ti sa nga mel si ha sa yo hung the ti pa le e ho jo e chi han san na chu e su wa ko na I ji do de de ngai ji ni lim ju tam ki pan e tim thu chi ni se ni a good traveler does not know where he is going but a perfect traveler knows where he come from tin hi ni khon hon muk me ni win nam pin lam zo na ni gen I hin nei ta we e chi muk me ni ke lo hi len I hin nei ta we an hi wa ngin ni khwa hi hoi lang ni zu ta hoi lang pha gu tu tam ti chu e ki het ta pu ni ni pi hon lam kai ho hoi lang lum ding tam I ti du tam I ho to bang thuan si yu nei le
ni chi di di nam tin tuan chi yu nei le alam kai ho yo e lu hang kha yu ni chi ho good traveler hi ni ta bang a min tuan chi ya ni ta bang nu ya hi ni chi din na hi yung wa hi chi din na hi ta hi khu ki wa le ni pi ya hi chi lai mun hi lung ki hom ni pi ya hi chi su ham ti pa ho hi i gyal do the hi wa le hen e ho perfect traveler hi lo do ni ni khwa e chen hom pi na ga ten hi ti na bole ni hi ten hi ti na bole ni hi te ti na ki zo ne na ga ten hi ti na bole zat dang te na to ho chu ni ni khwai ho ding a hi au de tam pi mai tam bu ai hi wang i ti le ni khu zat dang ho hi chan chan amu yo wa hi ho hi te de hi wa ni hi tai bol wa anup la ka dam le wa hi chi thu ko siu ham ti pa hi e ho ko hi wam oi da ku na hu kun do hi wam nei hi te e kun do nau ki bongam na ga te e kun do nau ki bongam hi chi pa chu het khan the hi wa le hen e mi pi te ho hui oi lai mun lut dam ti pa chu het do ding hen ma sangai bin mun sang wan nim zo ayong chu i zat le na mu hi i lut mo wai pun mi ten hi tai i tha chi mi nu hi a chai ne hung hi lo ding ni chi sanga kho zo zo hi chi dang nam dang ten tu chung separate administration movement ki pen hi i la su ngai ngai wa nei hei te ki cham ne sim wa hai wi a mon nup nu ma hu na ding wa thu pu ni nei wa manipula popular government i hin tun do wa cabinet minister ki la wa em le to lop i ki san kit wa development ho pu wa het lai wa len wan nu ya zat le nam zo sin hu ki te chu mi ma yong mu lo ding u mi zat nei hei te ni su sit wam ni chi sanga kho zo ayong chu mi chut phai hung su ding u ni ta bang ho lam kai hon bu yong net pi thei lo ki ti chu mi tian gan hing sanga nim zo hin mu do he ti pa he e chi pa hi zat le nam lam kai hon ni chi chu ki cha yo hi ti ni chi ki chat ya chun government ko ma hin e hon singam lal ding nei pu hi tin in thu gan thum ho win thu si ai bu win iki lo do sao iki to do sao hi cho chu tu ni khwa hi cho si tu ni ding a chu e hon e kamu ti ngam hi wa la chun society lit na lal na e chung wa kwai si si hi e hon lam lo ai za pa do la chun nam pi thani na ki mong me chu hi diu hin e thani na pa hi za la nam mi te kurunga gan thi be na ding to sanga gan thi sang ta hen tu na ding ba thani hi fa do hi ni khon mi pin i chan chin het num vin i movement chung chao het num min yung the tin tu na chapong hon thu la la hin do wa thulen se yi tiang le e cho yong hi e hon ngai lut na jo ai nei wa o ka zat la kanam mi ten he ja nai ki sun pi wa he chi thu hi an se wai tai e ki na pi lo wai tai ni jo ai we tin ni alun khanga ni thal tu chan cha khadu ma Indian independent day phat le Indian government ni kap jiwa
e pui pa te win zat dang ho to e chen halwa hi riang thi lu hi la amo lai lunga im lai u kisana yong hi to bang atuma ki wai hom na ding pa he ani si wai tan tu ni nu kun kum tam ta hong chin ilup lai dam lo win zat dang ten i hun hui khan ta wi i gam lei sit wa hi ko i ki cha na lai wa i chi ka tu da tingam the lu hi la chu im deu ham tu ni khu hi me hei te to i chin rang bunga ki khan phat chu hin tu ni khu hi ko ki thing noi mi ho zo sim da Manipur Legislative Assembly emle ho cabinet de cha Manipur emle hiya development ho e cho de cha hong sa bu wal e ho pho ding hi bo ni o ki CSO hon ja me hei te to ki cham na ding lam pi hin gun wa highway hin hon good wa cham na tai tan phun do good wa yo le amo pho tu ding chu ko ki thing noi mi ho hi bo win tunin ko ki thing noi mi to ko ki CSO la ding a lin pen ko tu IPLF KZC ki ti ho to em le ho hung tu hom pu ko wa le me hei te khung wo gin tung zu ya lam bep dana im wa mi pi lam sa ding good bit wa le chu he chu ku ki gam hal hamong te chu i hi du hin me hi ten hal khat i thau hin me hi ten gamu hal khat hal hin gam pum piu in hal trai ding chu e ho hi du hin gam pum piu wa zum na le zana to sanga sang zo nami te hin thu sa ding chu hi hin ni khwa mi pin adi angai alungdan na e ho chunga sei thi hi wa le hin ti la ba sei da tunin ko ki thing nei mi ho ja zat le na ma ding a na to na ding a tu kala hi phat lem chang am pu tu hi to phat hin ni hu khat ing le hung che de ding tin ki ti hi kaw chen lang street hi ong la hin mo ma mu lai khang amin i thum la mu pha da min tiong ki chai tiong chu le ki thum han lang ki kap han lang ki piang han lang ki sam yong le amwa mu lu khang chu hum ki ding lai ai bo we ru chu nei hei te to ki khan na hi asu dat ding o ki thing noi mi ho he bo win nei hei te to ki khan dat chat na ding a hin o ki em le ho hi Manipur em le som gup la azau lai si wa chu e khan na thing chu su the do ding e ho ding a ki pal na an pu lut mat chat deu hin tu hin min chu ta in o pi o government form na ding a chung sei thim mu tin galut sa yong lew han ni khat le mi te khot tha lo na yung su tho ki deu hin dunia thilungi za tu ma mi thilung chunga thu zat ni sei wa itip nei zat nei wa taw nei zat nei wa to thin ko ma nam pi pun lap nu ya ikitip nau chu tu ni khu hi ato phat mo mo he bo win mi pi lung nat na ding mi pi pe che rei ding a ni ya pong hi po win gam la nam ven tu na ding a hi isu gan thiu Manipur government to ki khan pha hin me hei te la a nung chen khom na ding me hei te la a buni a khom kit na me hei te to ti la banga a chen khom ding ki ti pa chu ulam nyong tong khan tong la e ho chi na lam man na min noi si na chung tun wan noi ti tai noi si ding ti ta bol thei te hi amun ki wa Indian government in jong amo hi chin tu win a hi ti bep se win tun ki bia ta pun te
phát khát lệ in ticket đi vậy là lại bố vậy tôi nhìn khôn cái khăn là đi ta cái lạ quá số là thế đâu hi em lệ hồ ngã xa lâu à em lệ hồ ở hi năm pi cái cái nó đi ngã thiếu lần đồ lệ lệ gì phát đồ lệ mồ lít nó đi ngã thiếu lần cái bố gì phát đồ lệ cô cái thằng người mi hồn mồ rồi itu sat good wa het limi lit num ji a chu nam pi hi chat thelo hai thelo ding do thelo a il ha gun set pa hi ni cha ko na hin thelo tin tu chu hi a chai no hi nai pun min hi chanai bol jo wa ni cha na zu nga ye ti ta bong be ni su wa la hin really ja hin bol wa la ya di sim wa APP gam tin bol ho memorandum pi ho tin ni khwa of local government sim na ding nên thì tôi thì ví dụ ít là đinh bol to thì mình lập po có thiên nhiên rằng mình kia rồi hi nguồn tin phát thì dùng bút này sai của mình có thiên hồ lông tiệt đó assembly hồ khát nào tôi khó mà dù là nào xây tệ đi trái nào rep ngầm tệ sushi ngầm tệ ai chỉ tiệt cái chấm kít đỉnh ai chỉ tiệt nệ khom đỉnh ai chỉ tiệt khom đỉnh ai mà lít nôm gì ai mà safety đỉnh đấy đi tập bằng hồ lung put này vào lệ có thiên phát thì bộ cái tí cho yên sung lung lầu hill đỉnh hết tí gì ai khá độ nó thay điều cái kiểu độ nó thay đỉnh qua yên rồi yên chỉ hung hung đỉnh đỉnh tập bằng ai to no ai vào lệ mà ta tôi hít này ta gung hòn rằng nơi thì tiệt to assembly hồ khát nào tu khó mà chân là gung nhiều nhẹ đỉnh hi ni pin phát sa này objection pi po we ti wa le khunung le nam pia de nga matha na zum na za cha na min oi si che na i chan na diu pa de lo wi chi video hi kan sim he ki pa e i chan he ta